हैदराबाद कांचनबाग स्थित डिफेन्स रिसर्च लैबोरेटरी डीआरडीएल परिसर में उत्कल परिषद तरफ उत्कल दिवस समारोह पालित हो जाइछि। ओडिशा सरकार सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी रविनारायण बेहेरा मुख्य अतिथि भाव में कार्यक्रम में जोग देइथिले। डीआरडीएल पूर्वतन अध्यक्ष विशिष्ट वैज्ञानिक शक्तिपद दास अन्यतम अतिथि भाव जोग देइथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ନାଟକ ମଲା ପରେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର କଳାକାରମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ରଣପା, ଚଢ଼େଇ ଓ ଚଢ଼େଇଆଣୀ ନାଚ।